Kenal Biasa we ke ngarit. orang kape kan di mana? Ngarit HP di tadi ge. Ini puasa, kata mana sih kan lulus gitu. Puasa. Oh puasa. Leles tuh, leles. Puasa. Wah itu nah aja. Lu puasa mah sungguh tete bau. Saya mah bener penasaran sekarang nanya. Ya, anu puasa namanya. Eta teh lieur ibarat bunga kasturi. Semingit teh kasturi teh. Jaga nate. Lain teh jaga. Itu dah lain satpam lain jaga-jaga. Yo bauna lieur ibarat kembang kasturi. Kita apal. Tapi nahanya aneh orang mah anger. Aneh naon? Mana mah puasa teu puasa oge bau sungut. Ning sare. Aduh, tong ambak ada orang mah heureuy atuh. Euy, tong ambak atuh. Da urang ge sarua bau sungut.